minute za somni chung in khel ania kum kho soitling to tur thil tam tak a thleng thung England le Norway in khel zet chuan internet khovel alwa hne hle mai FIFA World Cup sang ni somni paruk quarter final a England le Norway te hi in khelin England hian Norway hi 2-1 in an hne a mitam tak thin lunga ero chuan ne na an changzo talawani kha in khela khan eng thil nge thleng Norway lampet goal kha engwangin nge goal lo anga an chiar tin Norway goalkeeper ball pet chwa khan borua ka camera cable kha han tok lo ta se England lam khan goal kha an khung kherangem heiram pahni te in khel chungchanga boina tam tak te kan thlir hawanga tin an chaklo nuwa Erling Haaland an engia soiti te maktak maya Haaland music ronlar thut dan te tunjum video a hian kan en hodo na ni mizo changa le lin movie chi sang sang fia taka en theina zo stream app sa film munom tak mai durandar wan le chu a thlona en thei turin anda chuak thar le ta Inga ngi tra rik mata na wa he film hi kumin film chuak zinga sum la lut nember anime bawk lo en ve nge la tin zo stream hi Android apps ni in Android Smart TV a po installa en thei ani bawk lo subscribe in lo mang ve theu don nia in khel chanani a minute tampo ala liam lo minute somthum paruka chuan Norway player Andreas Schjelderup chuan hla taka changin a pet goal 1-0 in Norway in ma an shuai Norway lam chu an outdoor tur mai chumi nuwa tui in cholte ne hin minute somli pathuma Norway chuan 2-0 a ma shoi theina hun thatak an nei le a ma se engthil tha ma achuak talo anu lok minute somli panga a England chuan anti goal veta hei takhi ani boina chu Jude Bellingham chu England tan goal khung tu chu ania ama po ahlim hle ma se replay alo chwa che khan thila danglam ta ani Norwegian goalkeeper nailena goal kick khan borua ka camera cable adeng fu a ball dan chu in thlakin ata thla chu England lamin an lo dong chata second khat leka goal an khungta ani Norway lam chuan referee an hwal ngala dana chuan ball in thil danga to chuan game ti top turani thudon na chuan Norway coach Stel Solbakken chu athin urla tuka a assistant pakhat chu tui botolina vom pop an ti nge nailina ball petin cable to le to lo chungchang chu an boy pui zui nge ya ma se game chu ti to pani lo referee hlui tuna Fox analyst Mark Clattenburg chuan ball kha ke bula a in to a goal pha ani chuan VAR alo in rol turani a tin goal kha chhiar tel lo turani alo ti ve bok chutiang chuan mi makta to itam tak ten England goal kha a lo turani antia engtin nge FIFA nan soi ti hi angaihnawm lai ber chu ani FIFA lam chuan ball chunga sensor an cheka ball kaldana danglamna a lo antiani ball chunga sensor hanti hian ball chunga hian chips an phumani chuti chuan nam pakhatin goal min ruk sak antia FIFA in dan pa ngai vekani anti thung social media abuai ngal nuaya #rig ti te chu attending ngal hloi bok ma se sha thei china chiang taka proof na ero engma ala omlo zo na lian tak chaw a oma chu zo na chu a aya lian zok zo na dangin ala ron zui le ngal minute somnga panga a chuan boina lian zok ron om le in Norway in goal an khung le a tojon henge ma khungani Norway te an hlim le hle ma se VAR aron lang le a screen enin goal chu apai le Erling Haaland corner apet ma in Elliot Anderson English player chu a oma anam wangani referee chuan thutluk na ron so hin Norway te goal chu goal lawa chiarani tichuan minute som kwa chu 1-1 in a top ta extra time aron ni a
extra time minute thum na a bum to ber na apuak Nailenan Morgan Rogers sa shot chu aman nget theilawa ball pair lo khung le tu chu Jude Bellingham bokani ti chuan England chu 2-1 at sakin semi-final an luta ani he tournament na analai ber chu goal khung tamber goal machine Erling Haaland minute zale panga a khel chunga voisom ni pakhat chia ball tok hi ani extra time ma in hliam wangin ala chuak zui Norwegian te World Cup zin kong chu asan lai berina topa huisila rik nu a Borussia Dortmund ta changa in chian cha Bellingham le Haaland te chu anin ko a pakhat chu semi-final lutin pakhat du thu sam chu atop ta ani We of course this is a very difficult result for all of us to accept England laka chuwa na ansak lau nu a Erling Haaland chuan real runa takin interview na a heti hiana soi he result hi kan zawai tan pom har tak zetti ka sia he match kan khel don khan rin na in rin tok na le England za na nen kan luda challenge lian takani ti kan shebok ka ngai dan chuan hun enge mo chen chu in el na chatak kan neya ma se he tiang level a hian second khat chung lek po hian engkim ati danglam thayani chance kan neya timin kan beina sabok ma se van doi thak takin kan du ang result kan muta silaw voina player tinte an tho chwa dana ka chuang hle a hun har satak alo thlen po in chol lavin an bezela chu he game achanga kan zir thei pakhatani tlak hi anuam ngai lova he tiang tournament a phei chuan ma se football a chuan he tiang hun hi a om ve chin kanin pum khatlat turani a mani in ngai twa cha in kan ti swala changin zir tur kan nei te zirila he experience hi malama team thazok kan ni theinan kan mang turani keima chuan ke ngei po kain be sei sang zel thina achan chu ka team te tan match tina ne na thlen ka du wangani gol ka khungemo khung lawemo kata na poimo ber chu result ani fo in hian lungai takin kan hodona nima sela ka be zelanga ka insiam thazel bokang Norway yin thiro puizo ka ti theinan thei top ka chwa zel donani chu ka mo phorna ani a ka hlimna ani bok tin he tournament chung zonga minlo support tu Norwegian supporter zong chunga lom thu ka soidu boka in support na kha kantan engki mani stadium a emo ina changa minlo entu te po voina hian kantina che uti kan sia chu chuan mintina hle bok ma se he team hian rilrunget tak le malam hun eng tak kan neya sakle zwalin kan laron let le nge yang mani in ring chungin kan ram kan ti ming thatle theinan thei top kan chuang ti in Erling chuan asoyani stronger keep believing in ourselves and do everything possible to make our country proud again heti la hian thilmak tak mai thleng alo om ve boka field chung boy na ba ka field pona story danga om chuta chuan Erling Haaland ming chu golden boot a yin athang chak jok kumsani som paruk khan kumsom panga che ani la yin Erling hian a chian tenen fiam thu atan rep la pakhat an rikota an group ming chu Flow Kings ni in Norwegian DJ Kaigo ming cho ya phwa Kaigo jo ti hla an siamani Sluta å prate så mye, da blir det ikke noe løye. Kumtam tak chung chu tu mai nan ngai saklem lo ma se he World Cup a hian he an hla hlui hi aron viral thar le a chuta DJ Kaigo chuan thutiam siam ta Norway hian World Cup round of 16 na Brazil an ni a Haaland goal athunani chuan Kaigo jo ti hla hi remix tharin ka ti chuakang atiani ti chuan Haaland chuan Brazil laka goal ni ngot athunta a Norway po in 2-1 in ne na anchang zui chuta Kaigo chuan athutiam hlenin an hla chu Kaigo jo Kaigo remix ti in nal deuh makin aron remix tharta ani he hla hi an han ti chuak che a Norway ram chunga Spotify top 50 charta number 1 aron kai ngal hial mai Haaland po in fiam thu devin Instagrama rapper puiting kanita ti in azo thiala Kaigo chuan part-time footballer full-time artist ti in alo chang ve bok hel ha hian YouTube lama po views makta doi somni chuanga nei tling hial to a remix jok phei hi chu amoi khop mai
Norway tlak wanga ril runa zong te khan he hla hi lo ngai thave ma te o ril runa azia om deuh ma na